Pozdrav svima, dobrodošli u serijal Istoriju u 5 minuta. Danas ćemo pričati o Sumeru, prvoj civilizaciji na svetu. Sad, oni verovatno i nisu bili prva civilizacija, ali su bili prvi narod koji je otkrio pismo, pa zbog toga i znamo za njih, a ne za one pre njih. Sumeri su živeli u Mesopotamiji, što u prevodu znači međurečje, konkretno međurečje između reka Tigar i Eufrat. To područje je izuzetno plodno, što je pružilo šansu čoveku da relativno lako proizvede hrane više nego što mu je potrebno. Što je dalje omogućilo ljudima da se bave i drugim stvarima osim poljoprivredom. Sve te promjene omogućile su stvaranje prvih gradova i nastanka klasnog društva, na čijem su se vrhu prvobitno nalazili sveštenici, a od njih su nastali prvi kraljevi. Prvi sumerski kraljevi su se pojavili oko 3500. godine pre nove ere. Ovde nam naravno nedostaje još jedna stvar koju svaku zajednicu čini jakom i stabilnom, a to su porezi. Sumeri su bili prvi narod koji je naplaćivao porez. Svaki zemljoradnik je mogao da proizvede koliko god želi, pod uslovom da deo da kralju. Kada bi on došao da preda svoj deo, ispred skladišta su ih čekali činovnici koji su na glinenim tablama upisivali crte kako bi znali šta sve posjeduju. Kada se tabla popuni, činovnici bi je bacali u vatru da se stvrdne i tako vam je, ljudi moji, nastalo prvo pismo na svetu. Mada ko će ga znati, možda je neko pre Sumera takođe imao pismo, ali ga nije pisao na kamenu ili u glini, pa ono jednostavno nije izdržalo zub vremena. To pismo se vremenom razvilo i uz pomoć njega mi danas znamo mnogo o Sumerima. Između ostalog i to da su imali sport koji je bio vrlo popularan i vrlo sličan polovu, gde ljudi štapovima udaraju loptu, ali umjesto konja jašu druge ljude. Čoveče, pa ovo bi i dan danas bilo popularno. Sumer kao država nikada nije bio vojna sila, ali su stvarali višak u privredi što im je omogućilo da se razviju preko trgovine. I tako su se oni razvijali skoro 1000 godina, sve dok im manje obrazovani komšije nisu došli i objasnile princip došli divlji, oterali pitome. Na tom području se malo kasnije razvija Vavilon, a njegov najbitniji vladar je Hamurabi koji donosi prvi pisani zakon, i to u 18. veku pre nove ere. Vavilon je postojao sve do 538. godine pre nove ere, kada ga je persijski car Kir pokorio. Video o Kiru Velikom i drevnoj Persiji možete naći u opisu klipa ili ovde gore desno na ekranu. To bi bilo to, ljudi, što se tiče epizode. Nadam se da vam se svidela, lupite like ukoliko jeste, a ukoliko ste prvi put na kanalu i ostali ste do samog kraja, obavezno lupite subscribe. To bi bilo to od mene, ljudi, a mi se vidimo u budućnosti.